की Khubor ka Bate Se TV, Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kasar West Khasi Hills District Badminton Association hakar penyodre kunailar ajar pusau. Kelit ban ai kublek kit bokit ruang kisamla badiki hybrid kemi khamat ega district hakelempung ilekai 39 state championship ajar pusau keban selong hadi hu shillong. Bad keban sentang duduk ka prazrik haduk kalai poetri kunailar ajar pusau. Hakan dia sengi lesan ralang di kemi kpa yalaki khon shobekin mi dangas dong mo kerwan mat hakan dia kenti ka association kala part penyongut ki dong ilekai ki benyishim menta hakan dia lempung ilekai ki bekentop duduk ka kerdan under 13 under 16 under 17 but under 19. Shosho association kala pentip bakal ron kajing penkre ke menghala games ban salong hau benai kala lengkon ajar pausan. Chân ni penpal ki sungu ublei baju yalam yangi na kui ke pot kui pat pada ki jingat nanti ki babon ki nanti ki bae ki bangi ju kendo bat haman ki championship dan ki tournament ki bangi ni kai ele sim mentah hi like no tangah kani ke mega games ke ladep dan ki kat te kat ni ki daw ki dalam ki technical difficulties ki jongi ki bangi jumlah bandai dan rentek dokumen ba na kaliang jong ka West Khasi District Badminton Sion jongi ni ban pha adu lai pungut ai pungut ki nong sim mentah adu ki badang red adu ki lesan kontrol ki thai besuran ti na kaliang jonga pun presiden ngai ku blen kong ki nong kit kam jonga sion adu ki coach dan ki official ki badi pek halai jongi jongi nat kerpang ni gini ki anut ki manager ki belum ki coach man kom manager ba bantai ber kong badap ki badai bandai pana company kini ki kena ki jungi hantai shalom ina keleng jonga ngasuang ngam don man don tu di tengah ai ku beli pi kerpangi ki ki kpa ki ba la kersian ni di konekti bat pidon lang bat ini agan ko por kegindan di pi sisa ai mesin mengi tamar bani terang bagi konekti jungi om bakin long tangi besat ni ki ba bet biang ka pule dang len grai ada long kepala kin don bedomet biang bagi jungi kai sport bakin yo ri ki jingjok makane ya ki jingi kan nong le si goi kalat ka ba kat kum gani ke juk ka ba kalong ban kalat kini yo kam jam ina kleng jonga lai ku beli pi barok dia lek de kamen sim ka sukman lek de kamen sim ka ba break positive mind positive thought ndai ban perkhat de kumni kumtai ini geno pi jingya de ti jungi ki long ki ba ni berbor dan ringi persang kat bala ka bor ka bare jungi persang bangin yo man ra epi shaki level ki bakam chi jong dong ti lek man ta ki ben bangi kermen bangin sayo ban khet ki khusnam nani ki medal ki ba lek leng pi akwa bi penile ba ye le ada disiplin don akor don buram kawai ke bang akwa ban pensai berbor bangi lek ki tournament ki basabat kan bang ni belum don akor lah akapor ke ba ki sab dinar yang ni di basut kunung ini akapor ni ba breakfast ni di basut kunung ne bat kanu ka baki ki perbet yang ngide bale na kor kamar ba kaburam kade ki jompi kade kaburam jomi ko sergi dan keleng no simpat ngai ki blei bi barok le tum san le ka bebek poisan ye khon dengan pensem ka ba the fighting spirit ki jompi bani kermen pinwara jompi nadu Islamic Association nadu usnam arhajar khatar di ngim jumis ka weiro ka tournament ka badai ka state championship jupa igi kena igi category ba pair bani shimenta di hagani kanti ka momenta so comment nadu kata ba man ka wei ba ka wei category nadu ka under 13 under 15 under 17 under 19 bat kumjur ki senior ya download ki no shimenta di wat la kadang dai ka sin ka manengkong na kamta bun kini ki players ki jongi den rai nganget kan dai ka kan long kum shibenta ru ka experience nam ta jungki ni don ru ha jing shisha kata ka jing pen kre na kamta kan ka Meghalaya games ka banwan ka bala bandai organize January jong neus nam banwan di le si na kan ka tournament ka long ka experience nam ta ni na ki jongi badha ka ju ka por na kaliang ka association ni don ka jingmut ba wat hadin bangil awan na kan ka tournament ru kumban pen kre nam ta ka tegas na kamta ka Meghalaya games ngin sab nakaliang district sport officer ru ula ringi ban yo coach ngi so kemen haba ya dai berkata ngit ngin sayo ki coach ki babiang ban pen kre su na kamta ka Meghalaya game